Better twal a jolo wun du juma tin pino ka wini wai tar paluo ke ta jui wa beru pen chandek me bor lok e kum lok mano ni gudi chwinywa amir jolo panelist watie ki Reverend Dr. Alfred Banya Jody Be apoyo. a jolo Mego Rose ke Lady Grace kidang on tiga neno chalgi and a jolo ruot Fred Ngomkwe apoio to alun. ke a jolo I did the band. I'm Dr. Caesar Chat Gadol, Kachak Machine. I jolly won't like to read out get with your band. Nanny Connie 1 minute, Cow Chiggy, Duan, our 12 choy and a pin back for Quan. Tin what take a look at Lutela, Kachik Manyen, Magwak Nyo Big Hattie, a art may check. What pay you need big coin in your IT, your children need. Wallo kono Paul sabil mo karapi chan matri o kar kum dano dong miru ti ju betie web o coin dano si amiru lo Reverend Dr. Alfred Panya wek en ko ya lo ke kong bot unwa Reverend Dr. Alfred Panya Be an apoyo Dr. Caesar apoyo panelist apoyo joma tin en wa ke joma kok tika winyu wa winya. Ana chako wilok ke chi gwako ni ladit ruot ngomo kwe kita en tie paju ni romo medu kita en neno kwede ki paju kunu. Ada topic wa matin wati Lutela kacel ki chek manyen bi konyo nyayo tich ya Acholi ni ning man kube ki lok ma wachako kar me inge kwero Labor Day wanyamo lok kum tich ya Acholi kaberu murumu wa dok tich kita no kar kene petie ka kare kwede kidong kid me choy dane tich kita kar kene diu dano kwede kibene waloko ni Acholi kar kene kibeda bolu dogi ne kum gi wai kare pa biritis kibeda waju kumeno ento eni peloka da wachi Acholi pole no gimero tich manyao dano dok me wachi tich premier bet tich ma gichoye dano ya choya tich me dog gang chalo pu ki tich ching mogo mano dano timo gi pajo beno miero ki nen ni meno tich chia da kumbe di watie ki yedo tum ki yer Lutela manyen chik mogo dong ki chako ketu ne mokene pudwa winyo ni tiga bina chidong wamiru neno ni ki tiki en bigine Lutela ki tiki en bigine konyo Acholi ni ning wek tij man ya Acholi tij ma Acholi neno ni tij ma da ma pe ki di dana dia ma pe balo deyo pa dano udugi ya Acholi me konyo be dok chan ma neno cha wa neno kita chan duong kwede tung bot wa kai poro ki kabedo mukene i Uganda chidong kawa wachi chek wa loko chek mene kita neno kwede neno cha wa loko wiye kum chek ma ki wajo ni sovereignty bill ma ki kelo chino ki neno ni tia lea mada piano dio jo ma ma gene atika ne dio jo ma kwo woko mano gi miyo kony paju pian ki wachi ka inde i bedo e kare ti bedo woko kadi tia kadi in Uganda don ki neno ni in pela Uganda chi chiki en nuri joma be gamo chene ki borri kita joma ti woko ki chwalo chene ma konyo paju ni bene ki tugi neno ni gin agent pa gine palu rock in la Uganda mone ni in be ki neni machalo la rock chikoko bedo maduong ya kita wan yang kwede kadi la dir lobo bene uchwalo duone ni en kar ma ene kelo tam i cabinet ni cheki enu ki ket no pe kelo ni ubet chek manuro
Uganda nyuoli ma Uganda ci neno ni ci ki en umiero ki yub ci ada bene ki yubu ki kwanyu en coc ma nowaco ni ka in la Uganda ma do iti woko ki neni macalo in pe anyuoli ma Uganda ki kwanyu enoni oko ci enoni olo ko omiyo gine omiyo yom cwiny ento ka mukene bene tye ma kiwaco ni ka in kadi kikwanyo ka in idonyo i lok ma kineno ni tye lok me politics enoni pud ducu ipoto i dog bal ci dong enoni obiluke ki kit gwok nyo kibineno kwede cik i eno pien kar kene ka calo bot tung malo lok me ngom tye matek ci ka dong wacako laro lok me ngom enoni kibineno ni watye gine watye politics kede ko eni ducu no pud gine ne tye peko no pud tye kita no cik i eno kibikero kwede tic kun ano kikwanyo ma wawinyo ni bebe ni bi gine pud kibineno kita kibikero kwede tic ada pud cik me Uganda waco ni pen cik me Uganda waco ni cik ka okati kumeno pe kiromo keto i tic wanga ladit lobo oketo iye cinge ci pud kitye kuro ni en oketo iye cinge en be romo dwoko me waco ni kong dok kiyub kamunyo ci enoni duc kare me koko miyo koko ka pud kineno gimo ni cik mogo i kine pud tye ma pe ma romo nuro dano pud koko ki romo cwalone meno cik madong okato ci kitye ka yubone ngur tye bene cik manyen ma obibino koni gwok ladit ngom okwe ruoth ngom okwe gine romo konyo kora iye ento ngur ma iwinyo i yamo waco ni cik mogo tye ma kimito kelone ma mito medo wel mwaka ma jo ma kiyerogi me bedo i parliament mito gubed iye kita mito kiye kwede speaker me parliament bene kimito kelo cik me lokone kimito kelo cik me medo be mwaka ma ladit lobo mito gine ori kwede ike ento dong ma gwok bi gudu kumwa tutwala ye cik ma kimito kelo ni gwok ma dok i kum ngom kita unu ng'eyo kwede kani tic kikel i Acholi pol tic ma dano tiyo tic me pur ci ka ngom dong pe ci enoni bi gudu kumwa marac ci dong cik eno no myero dano gugine luket cik ma tung botwa myero gin gunen ni gina kumeno pe onurwa ka cik eno kibi kel ada pien kum beddi kita unu ng'eyo kwede lara ngom tye lok me adonyi ma gitye ka kwanyo ngom iye Acholi tye ci gwok cik ene gwok kibi kelo me jingo kit me bedo gi pe wang'eyo ento myero kigine omyero kong kigine kibed ki tam iye en tam tye kumeno gina miro waco aye ni calo cik ma miro medo mwaka ma lu member me parliament gubed kwede i kom me parliament enoni bene romo gudu kumwa pien kum bedi jo ma tye i parliament jo ma polle gi jenge i kum party ma tye i loc ci ka cik ma kikelo cik ma party ni eno miro ci romo kato ko pio yot mano kikwedo tere maber kiti neno en me sovereignty bill omiro kato ni kikelo cik marac ci kiruyo ko yot ma ka nope kigine kimako break no kono obedo marac ci an ang'e ni me sovereignty bill li kiloko pien nope nuro Acholi keken ento nuro bene jo ma en ki tung jo ma tye i loc pien ka ineno kwed ma an awaco i program acel ma wabedo ka neno lok kum can ki kit wel cene ma ki woko ma cito Uganda ma dano cwalo inoni jo ma kupoto ceng gin ai gicwalo cene
maduong loyo ka joma tui Kampala e Buganda lubo kogi ka joma Busoga lubo kogi kitung botwa welma wachwalo tie mera ento pe dit chalo pa joni eno chi eni do bedo chali wachi udo magoyo nyeki bene karo kene goyini ayo weko neni gwok jone gugine gunani udo en magin gubi kelo ni gwok bene bigoyogi chi umiero kon ki ngol gine ki ketie break eno miyo gwok break eno ki kero ni abedo kitam gumeno chimo kene mabino ni gwok gwok pe bi gudu kumgi tutwal gwok bi nuro wan jo kene ma pe watie ki gine ki kero me lochi eno miyo ludirwa miero gunen chik ma ki wachi ubi medo bedo mwaka bedo pa luket gine luket chik joma tie ot keto chik bene eno ni kita wajo ni meno pol joni eno joma jenge kum pati matie loj ento wan dong po romo loko eno ni ikin joni eno tie jo kene ma kitung botwa kido mier wan obed ki rieko men neno ni joma kitung botwa ni dirango ma waromo tich kwedgi men neno ni olo kadi dong gitie I kala magwok pe chwako watu twal kong dong gunen lok kum gang ayo bed gin ma pire tek gin dong mier guti ki kama gin gitie yeni men neno ni chik ma kelo ubi kelo tich ya Acholi ni ning ubi kelo tich ma konya Acholi ni ning ubi kelo don lob ni ning kano don lob Acholi ni ning ka chik ma ubi doke kum ngom ma ubi kwanyo twer me ngom moko ki ching dano pati awai ki bi kelo chik eno atie mi mer machalo la nyut chumier gin gunen ni enu ni peo gine peo time gina miero kiket ye wang eno pien jo anyuola Acholi madong gitie en I kala moni eno ni pe dong waromo bologi pien dong gitie ye umier kitik beda poi wigi ni kama ini aye pire tek umier pe weki kadi itie ka bedo ni eno ni umier ti ki bedo ni komi eno me konyo pajo kita wano wajo I lok me kita Acholi neno kwede tich ite kwarwa tich miero po be tich ma konyo in meken miero tich ma konyo dog ot tich ma konyo kaka ci don ka in tiene dog tich me keto ot keto chiki miero nen ni eno ni bene pedo bed me konyo in meken miero bed me konyo gine jomo yeri ki atigane kaka ma ini ma ini ki iye dong panyang ka awero ginano mero wachune ento me yabune wiye ka wero kenyu gwakoni kano ladit ruot ngamo kwe romo luku ko lokane chien dong romo medune ki wang manon neno Jimmy kitung pajo kuno apoyo And I put if I look my wife Alfred yeah look my bed the pen the pen my bed check my child with kibekele check manyen ma dog ko mom nen kero where what pen you any binya teach you go you be kele kero I mean long road Fred ngamakwe recommend look and dog mail ka chicken man trap never gam Ana apoyo dano dichi amiro achake kama Dr. Alfred Banya ogiriye ilokum chik mingom the land amendment bill land amendment bill kibikele nyim parliament chik dong wajuni kay nen inikate ki neno mamegi may tamo ni twero ke la loga ikin pin mano loko ko padano
chik enoni ka tam mamigi ni ka gikele nyim parliament chi members ni parliament gen gingiyo iye matut chi giyubo chi dugo chik kado dugo chik chi kitero inyim president kere ye chie ikumok mameguni chi chik enoni dong chago tich kuno kitero in National Gazette. Kitero in National Gazette pien dugu gin pawan duchu. Ma che Lutela ma wano chwalo gi parliament menu wangwa eno menu lu owa dong jimi duchu ma gen gi chero ka timo ne gen gi timo miga ka wan o wego chik bene wajo ni gin mo ke ken ma member mi parliament tika tero ne inyim parliament be obed gin mano a kibor luak neno paluak tam paluak mok paluak chi kay nen kitero chi dugu mekwa kay ne je dugu peny manok inoni machalo district in your region gen gitwero kate ki chik ma megi makiluoni ordinance ka ochero enyim attorney general en neno ka piyoke ki chik tego noni piyoke ki chik chi duogo chien chi wajo ni Lutela en mi area enoni be gen gu kate ki mogi kome we gen gu oni chi kay nen gen gu oni chi ki duogo chien chi dong attorney general tere gazette chi dugu chik makonyo area enoni utime ikare ma waneno lok me mato kono ukaro lajo lok enoni chake ki ot bora kachiel ki mono ma uno beru bora makiluoni tesa gene chwaro tim wachero wachogo signatures eta miru wachiuni wege ui level ma kiteru neno ma megi wego duk chik gene piyot ibi yoke ki dano maduong an dano chako neno moje la chien la bulle the alcohol ordinance matin awinyo walotela mukene wajo ni gina ye gi kate kere pegi ngewa keto chake kere karma wano kate kineno wachero bodgi watero idgi gu kwero la jwaji ni wano tika kelo peko bodgi eto madung gu neno jemene tika cheki gu chako ni gen gitwer duongo councillors ero ka giluo one bay wa facilitating kar enoni no food and loyo refugee law project gulu achoyo kun woro ki board director mamega mi konyo council we gubet pin mi facilitating gen we ordinance ukare we otin watiki alcohol ordinance madong tika dugu a national thing piem dano tika borrowing ki kum ngoma watimo gulu kanyi kayini biro pin manok i level me sub county i level me village dano gidigi twero mi kate ki bailo eto dujuweng be po olweny ikum chik madong tie atika kelo man machalo guri milok mamega pien ka yini neno duong ikum neno maduong magen gu kate kere ena ye ikina tie the land amendment bill malan amendment bill ni ginu wego fut puchero mabo pien dano pitika yeng kere pien gineno we nero ne timatut mil nyo twero mi loj mi ngom matut ki bot luagi duoko neo bodgi mi kwanyo twero ki bot ngad makero ne pe mi ruenyo neko pien wajo ni ikin section mage choy wajo ni kainen in pi tika tich ki ngom ti be gamento ket muchori iwi we ini beta chulo ne la pen mo ge penya yeni dong ibi chulo ki chente mene ka dong ini pe ge kero mi tich ngom kite gamente mirne ibi chulo ki chente mene mario tich ngom tere ni ngom pien ana twer we ko ngom mi beru ma dek we uroji ka we gati kede ana twer we ko ngom maberu we agoge ye jimi machala nyiri gi ologo nywal we ga beti gena chama nyo lum mano ana tiyo kede ami geto ot mamega now jimi eni duju kar mo bieno bo dano nyamo gu none ko neno ne pebe dano kati ki neno manyen
karma wano beru i Churchill Court wano wajo niko un ko duogo neno wopeny ichane wano tiki yo ang'wen maki loyo ki ng'om Uganda ikine tie mailo manonge lobo palo loka kamalo loka duchugu beru gu mogo ni twer mi ng'om mamegi tichin kabaga then watiki freehold ng'om maberu megi dak megi matwal makun inne twero mako nyo twero wilo nyo kimini chi chero bot gamente miyo in twero mi beru wen ng'om eno ni matwal kidong watiki leasehold twero makimiyo iri bi beru wen ng'om pikare moni makai nen kar ne otum chi ng'om eno ni doko bo duere twero beru gamente duere twero beru ng'at ma omiyo in ng'om pikare moni kidong watidong ki customary tenureship kama wan ni Acholi kanyo ni chake kara ma di mola gubedo go wajo ni ng'om ma Acholi waloyo malupe kite kwaro mamekwa so be kilungi customary land ite customary tenureship tino ni gaptiye pien adek ke duju kai nen ini no wara gane kun aki bot gamente mamalo ero customary tenureship ino wara gane meki bot gamente matiri machalo the district chairman land committee ena yemiyo in certificate of customary tenureship kidong maraj loyo ne kayine chero imap miwilobo imap maneno lokum ng'om makiluni de cadastral map inuni customary tenureship pitie reflected weko kayine yabo cadastral map migulu city ibino ng'om manoka yetiki title an kay penye ni ng'om egoni mukene ni pegi title pingo pien kitika loyo ne ikitimate kwarwa mogo under customary tenureship pini ruere pe pini wegine tie bare gab money tie ikit me lo mi ng'om enoni so nero pa wan jomo keno beru tie ni un members mi parliament uteru unu lok eni parliament mi customary tenureship obera roma ke roma dek money mi mailo freehold kidong leasehold wege oberi cadastral map weko ka yini biro kanye no tie dul mo makiluoni zoa magubero ka konyo twale inoya ki yo moro gikonyo in wek ini ng'e wang'om mamegi kipere yelo choro under customary tenureship gikonyi weko in bene no certificate of customary tenureship eto gineno pino tie reflected cadastral map kama luoro wati eno pien kenen la miro ng'om ma ti Acholi chichero iland chiwajene amiro ni kanen amuoro bono nen ni chikone chero no titles gok piera bor keken chiwajene tuon ng'om ma title le pe ni ko manyuri wege ne pe chidong lweny dong chake dong kekenyo now wek wano lwenye kom kit mi donyo ka lwenye kom wa ilokom ng'om kongwa i level mi aloyo ng'om mamekwa uchiere level maruma ki loyo ng'om yo adek enoni meru gin matamo na meri ilok pa Dr. Alfred Banya pien lok eniti kin lok ma weko wano chiko members ni parliament ni kapo bitimo kite wano wajo ni chi pudugu uno kanyo pien unu bidugo kanyo ubidugo uno kalweny kwedwa pien no uno tero wan marach obi weko kero wabiru pe wan po watwero chero kanongo loans bank pien customary land Akwa wenye ruon todo. Angeni wak perdwegu. The men. In my fura twero confirming bodu ni tie kaliere kamoni bile no ti kaliere kamoni meru igin hello Mede. Wati winyi la dit Caesar Yes. Yes, Tivinya. Watika winyi. Yes, so the land amendment bill futika tika angin kamoni, tika liere kamoni. Ma uro ni mo ubi dugu chen, but this time anatamoni power of the people is going to play a great role with bill eno no kati. Piantika di Yodano or Dichu in Uganda. Now, kana chero I bill Mario, the sovereignty bill has become an act
do oyeni wang madong la dir lobodo kerre yechi ki jimi iguni o duchu maka pikare moni en mawano bero kanyamone ni chwero iwa pien wanoni tika D1 jomo kene nem tala Uganda gidiga ko i comfort zone ma megi ma jimi mo kene dong pengwenyo gi dong tutwal so parliament ki loga winya ma wano winyo ni members ni parliament ma gen go tiar go kero kingini chik eno ni be okati kamaleng ki cholo gi million mia bit meno loga winya ma wano winyo kirga beri ni ki choyo ukati e public papers madano wengo kwano da goneno so meno ti kien gin ma wanone diwa now bill mokene makikate kere ena ye the building control act now this bill any mado dugan act of parliament ni to me bill any itikin bill ma ana supporting pien ka ine neno in record Uganda tie country ya chel ma laxity dit total kuna ine none department wentie mabene ka ine chero ino joba ka ine neno papers gi no giti qualified ero ka inde dugu ikit gimitich inoni tij gine goro total ni no mo la dit mo achel karmo wabero kwet gi Silver Spring chuwajo ni buildings ma Uganda kano beri South Sudan no ki condemn ngeno wen pingo pien standard money peki gwogo gin madano na yeni ka an ngomo kwe tim akati ki plan bidon yengo gina gen eno eno o wego ana mero na kel pat mi chekene wajo ni wek ine yup ot be ine cheri nong engineer mati certified a qualified certified engineer wek en ukati ki the architectural plan ka en goyo plan mi odi goyo kundo biro ingom mamegi uneno chi unoni upore plan enoni gitero for approval both district engineer and city engineer now city engineer mafut pio approving plan mamegi be obin ka chel ki surveyor ingom kama ot enoni kibe yubi ye obinu unen chaji pangom enoni unen kama ngom enoni tiye uneno ni ngom enoni ma chel yo pugoyo ma rio ngom enoni pitie i wetland ma de ngom enoni wo pe iye ma ngwen ngom enoni pitie ngom pagamente ma bin ngom enoni infrastructural development plans okene machalo match pi koga badege pugoyo kidong ma gikene onen ni plan enoni fitting the bigger mother plan mi area enoni kado neno ni enoni opore chichero keru chie iye miu it in keru now chiek dong wajo ni in be chul that engineer the district engineer and your city engineer wehi enoti man ma chiel tij mana na kwano ni mario ka ini binu ichago geru mamegi from Tongo Foundation ka ini Tongo Foundation en be obino lim un pin unong nitika kare kitima ini kere church ibio kiu mamegi ki plan mamegi kado approving ni foundation netika kare ini chago water foundation en be odukchen uneni materials ma ini tikere katich kere tie standard kitima kichoyo kere then kado in water foundation be eno bin rot foundation enoni mineno neni mixtures ubero kakare kijimi wenti kakare mini go ahead for step 2 step 2 aye water wall malo ki pillars gini be eno ti checking oti para wang ma ini tie ko roofing out now ngomu wego anakelo man mu wego ambe na supporting acting Uganda kanyo waruejo kwa padano maduong machala duki mi uri maki yubu manoti substandard ki materials marajo ino mi kaka rupu kuyo
malupe ki standard mamieteni ki onyo kuyu maduong cementi manok viability dunyo kerne duguno ot poroko Mario ki chero ka yupo ot I wetland ka kamati dagu nyo pi ponye ingeye ot poroko onyo ki chero ka yupo ot I ruomo ni mano be ot tipu beriye amira mi la bolle I mupima ki gate ba peje tie ot pa director mi gulo central uneno to eno wilo ot eno ni kibot dano mo madong patwero wacho nyie kara mangat eno ni uno uyubo ote mi beru growth mati flows ario kiken ento kidiu gengu ilo uchere flows ma ngwen puri kare malach maga maroma ngwen angech oro chero unaleo kimalo uchero jenge kum ot mukene makiyubo ma ginenu ni okeru lok ichawani Pangyo ngomo time ero gen go cher go toro en the last flow ni kiken. Go toro the last flow ni kiken. Now ana pay engineer. Pangyo implication of toro last flow enuni ya nim ot enunu be beru nini. So this building me checking quality konyo wa mi neno neni compliance tie la mal. Ni ginma ini kere chot ene ginma ini biti yu kere. Beda konyo wa miketo engineers itich ni kare duchu in be chere rori wehe kay nem pero bibine ya nim ko ao ke kom ruet ore dugi kom in engineer pien ina ye may beru de supervisor ma ina ye mi e go ahead da reguero ni gine ke yoboka kare ina ye ne timo na kaka so mero ki kien gin ma atamoni akel o wero bene gen gu kapti boat manyen ma boat eni Kilwoni National Building Review Board. Mabut eni tiki twero mi kwero dak joko tik mamegi. Tin ananem nema gu kate kamalen konge wajo ni gibi mugu tek ot mo ki kene Uganda maki yube wetland. Anatika korne ka lok enu bibina da. Tumika lok enu bibina da Iaberu yom yep, Iaberu yom pingo. Pien, Uganda nentalo football nano right papi. Ka gina chiel tie mabe peke time chuke yechi pi. Pi bino claiming territory now. Pi twero bero 50 years, neno mo dugu chien ka claiming territory. Now building eno no be dano be to manotino gien marach chutwan. Owe an atikin joma supporting act of parliament. Ikin bills mu bino mokene ena the income tax amendment bill gien gitika neno lokum compliant kidung ikitima kitweru la chukere kit mirayu muchoro bill enini atamo ni oberu bill achiel mamiete none kinen maturi ye pien entiga neno lokum cross border payments ento wigamente wa will kom gien achiel nitie mistake mo magien gi making eto giri alokore dugu normal ena ye mi waiving tax waivers kimiyo bot dano maduong to twale Uganda en tugu maraj pasen nente maron piera bo ngwen ki wiye pa tax waivers kimiyo bot foreign investors ma foreign investors eguni ka kimini tax waivers for 7 years no nyoro Uganda kwiji la bole ka joma gitie in the mining industry tie mien rozo ken Uganda makani in mining for 7 years chidong in ibi weko no gimoro pe aya inuni en tax waivers ni oweko jimi maduong dano donyo kere Uganda gibino ka piem ki local investors amiro miyo la bol tie choboria mo ki kobo ki jemi mo kene mi jukon mage charrogi Uganda kan la bole gulo kan do chat ginene obere letiano Egypt lo chat ginene obere Russians lo chat ginene obere Indians ero ka yire tuoro mabe inore jemi ene kikamo ki Egypt
jimi ni bino notino tax free ero jimi ene kagu bino machel quality ki gerbe ento wel ma jone gi kero kuntana gu noni kagi en galvingo ingede fak ni gen gi miyo machalo lon ci dano none chulo na yot ni mego chul ali 100 ci dwe ki dwe e chulo ali 100 a pedwe abi yo pedwe abi chel chino item en ne chulo ali 100 bor nyo 100 bier nyo 100 bungwen ci inu kin gang ka wen dano tika gamone. Now implication enuni dong tiningo ikum jimi mawano producing local competition enuni goyo wa pichi la bol mario ena is a second hand items kono bongi kono wa kono kom kono ngo jimi mabino ki wako second hand ne gentika bino ka PMK our locally produced items ichawani chuk pagin makar ja ana wana duon ready made chukati la pen chutwan chukati la pen kitian lok ni dano no yor to twal me chero ka wilo boma ki luona jaji rukune te tiano mano gi kero ne I bon enoni is okay o wege chawani ka yini chero ma chuk lokeo aya madung raj loyo watiki joma gien go doing business gin young business kido watiki wana chuli mukene ma wano donye business pi wan young business bene pi wa miero young business kayini wore nyima lobo wore nyim chuk madiri wore nyim bus park machoni ini winyo megaphones matino mano gitino kareru bugs aliba pa yini bi chere bi wilu bake no ni kibor la loga aliba pa ibi chero bora chuli tiga charone ali piera dek now kayini wajo ni penye ni pingo will enoni tie mutang totwan ibi noni actually spends a lot of money minongo gine enoni pien ma tiel muchoro kero mario kitima en tika pango kere kenyu tika pange will malaman ma de will ma en chero gamo kere ka kelo machara will enoni tila mal to twan makade chara ene will ni aliba pap dos pigino owero eni chira chiel ma pol kar kenen kitika neno ne to twan chi jomo kene neno ni loophole tiye kidong watidong ki lottery and gaming amendment bill 2026 tugu enaki luone gambling tugu enaki luone betting ichano kwanyo ko pa bulo ichano kwanyo ko pa lodiro lo puonje mukenen chama be obed kede ot kwan ka puonj notine betting center tino ka betting owero quality miti yudugo piny results timarach jemenetika dio dano no itichi ene gien gi wajo ni gitika kelu 30% tax ikum chiente mogi ken ma ini loyo ki gaming center an nero gitiene enu be konyo mi ilu wel muchoro makijugo wegi ukony chip me running businesses ma pat matie I Uganda kanyo ikawa ni gima nena ye politika wot ikaberu ko duchu charo kama inen machine and me gambling tie gidiga chokone weng kun gi wajo ni gipe ka nongo muchor gamente piti ka nongo muchor mo yan kiye which to me is also true pian ginu dugu duo karo and dano tika dene iye chan pian gin mo gi kana ki no matide ki rinyo ki chere iye kidong watidong de ki the excess duty amendment bill 2026 ma eni gin gi wajo ni tika konyo kidmi ilo ruom mi muchoro mano ki jogi kum jimu go chalo mo sukari mo teru kidong jeme mukene mano twer kelu muchoro itedero
Ana miyo ko na kanyo. Pien muchuro en makitika ilo ne eni. Tutwale ka chale modek. Pol modek wakanyo wano noi kum sunflower. Modek mo wanoi kum sunflower ni. Sunflower ki wilo ki bot lupu. Manyure ka yini wilo sunflower ki bot lupu. Be bini regi ibi mo I packing ka yini chari. Now all these processes implication no be doctrine bot lupu. Ni ka uno kila chiel mi sunflower ki wel ma liba chiel mi abije. Ichan ki bicharo wile wel mi chiling mi abiero. Pien ngad matie ka producing more eni miero ni inong mugoba money. So at the end of it all, dano mano gen gi pieroni, gen gubi no chiente mano. We're not eni beno eno nong mamege. Pien after all, ena you be setting well enoni. Ni a really well eni, and he is probably the only buyer. La bole gulogante rebino no olo ya tuariza ye wilo sunflower. Kayobo mo enoni. Kado dictating on well, no don kire eno. Eno no bichare jemo go chalo soya. Madano tika pietone kone tamone beo il kero ni micholo fis ki jeme mo keneni. Kidung ma gikine ena ye VAT. VAT eni kitika neno nini kainen buchuro makicholo ki ilu welo. La bulle wanjo mo kene wachulu pay. Amiru mi chala bol mi pay. Pay, which is pay as you earn, yine cholo, and raw material ile lobo kit cheli adi ma yine cholo, mama yine no ma chala mucharani. Owere chawani, ka yine neno whale market taxing in Uganda is in excess of 34% of your gross. Now, 34% of your gross, kaki taxing, chi wego yine no chente material to twal as your net. Now, VAT eni uchake tin uchake wachon ma wunjo mo kene unu ngeyo mabe ichane gamento ilu mirene kineno neo owego VAT maki ilu eni dano ma polti nongone ni obedi yogi donc no kama gi kaye la wula dir lobo ki swearing o yen machal president ni Uganda kirga beri controversy so bero duong pol wi lobo gere pigu miti bina ye joma nok go bina ye not mo ke ken mo chere parliament mo akite party no chung ki manifesto pa party la bole pen look pa NRM uber protecting the gain which gain mo kene wanjo mo kene wo failing min yang watin ergen go protecting the gain ikine matiano tiano magen gineno era yi look min nyayo lonye ching dano kin mi lwenye corruption kin mi meto ke ro mi riego lwenye kum kuya pin kin deme mo kene. Now, kiti madung Lutela wadung magen gitu party NRM. Gubi tiu manifesto eno gubi loko wego dugin ma wano twero nongo moja kiye is the biggest question. Ma ane nero ma mega tieni do kin gang be gubet kinye ikum nero eno pa NRM we Lutela gi magiti party NRM gudugu ti accountability gen gumi based on manifesto pa NRM. Kayini binu bot noob tika neno New Uganda. Noob neno the entire reconstruction of Uganda. Now, under reconstruction of Uganda, petty sector more manubu were untouched. Education, health, every sector. Yengu utiyo weng kungi wajoni sectors anywhere otie o mamite ni ki mwangio onyo ki kel manyen weri Uganda udok chien uchak yueyo mabe. Anane position where the sovereignty bill government president football signing then that is okay, but wanginin this government will be in this new era of 2026 2031 obinu kati yuti mamege at the point ma chamo ken sovereignty bill ki be signing Kenya. So we one machalo lu bol kwi mero wa keruno Lutela ma wano chwalo gi itask matek miti yugin makela loga mamegwa kidong mapat ki manifesto enoni Lutela chiel be obet kineno ne
mano konyo lukin gang ilo ruomgi wegi dano bera gonya ilok mi kwan lok mi yorokum lok mi pima leng lok mi kaberu lok mi yo lok mapat mano diyowan chipi chawani ko ngunu ye ana git kanya ana poyo tutwa Poi di far ruota. I donye matut pada mana bad tutwa. Okay, miro miro borde ben ten en bene chicken en ma wak neno ke pajo. Che ango mama ben bit. Ana foyo matek, foyo panelist juju, foyo luak matia neno wa ki wang tiene. Kauno nina neno wa beri bola chiel ka lok wan ki fred ko anyono tiene ni jali te kare poina. Piana no lok amo kede bere ero doje ye. Ma perache, piana wane duju wa te achwalo lok, wek luak uwiny. Dong amera po into twali ye fred, piani oluto ikonya iweko loko kene do karo. Lutua uye weka wajman. Kit mano dong aneno bere chawa ne do dong manok uye weka tong wiye. An ki kit mano an ngech ma mega tikede. Ma ngeni pol danale inyo weng pian an pol kar ka tika lok aloko yung isait pa lakien gang. Mano an lakien gang. So mi lok cha lakien gang la wara. Dong lutua wan wange ni Lutela ka wan wa yerogi Lutela gichero kachung kidwan mano wan wa chwalo gi ye dong anangeo ni uno por tutual ni kache nen lok ngotie mubinu chalo lok pa billi enini me sovereignty billi uno mir gen bene kongu o kere botwa kirika yano en kita yang ini neno no yob ki yobo ni rally tie e baka rebian rally ki yobo e nyima ta kachalo guru kany onyo gwa ki kit gum ki yobo boma ground enuni kauno ni yang kong waromo dak ikori type tela enuni no romo beru gen mabe twal nyo dano tuke ilu chingi la wachiel mawai wa ye onyo wa kwer nukong ini bini tiro bod luak ko ngeo gen mon maki mer timone mano wek wun maka kenyo ni duonu ki chwal enuni kauno ni yang watika meno ono Lutela romo beru accountable bot lubol kui mameki eto man kumbini inini jemo long olaka tu lung tore yang chon wun winyu Acholi ka kany bene wan watigilo member me parliament mugo magen go chair chigo wa ni gin gi chair ka making agreement on behalf of Acholi madong pedong bena Acholi man wa in law e constituency mamigini eto no dong intiga chair ka moko tammi o pi Acholi dujo cha tawni mane in tela maraj twal dong pangyo ngoma pamiro donyi kom ngomu kelo koritela enuni kitano waramu la ko ker koritela enuni baramiro wajini mono enuni benti pera chel ma wan watikere wan ana neno lokom sovereignty bill enuni ma wan wabel ka lokye ne cha wa lokye ben picha bera rio lu dong lok te kamano chwa Uganda tiki pero maduong mauno ikiana kenyo ano no aneno eni wachon pien emphasis kita nen kere ki buung bot jomo kere maguber katemo chung nyonyego tutwal katemo tiek to lok ka sovereignty bill gitika lok chale wachi working ngene ko bir Uganda tiga mer gwake ki kom tamogo mabino mano diu Ugandans anda mer wacho man ni Uganda no mer kama guket ye kom gitutwal en ka kama no Jemi madonyo i Uganda mapat kilok machente Jemi madonyo i Uganda ye kumbid ni pian ka in ana wachi wune kumbid ini ino tie products mukene mano bene pe in rom chere no ata wa kono certification gwa ki UN RSB no pere mano ini no ni product matika donye inini no product mano agwa ki smuggling ki yung i Sudan product mano ki smuggling ki Congo chi kurgin ini tika time mateka dada makau no lep mano don kone ki wajini gwak di ben level raj mada chuna wachi Uganda tera no tituolo tutwal
ma no mir ko mi manok pien biru chali wachi gin mo ke ken mu binu dong Uganda peke ki ngej pien ka ini neno cheng cha ke tiga mako luogi dano magu donyo I wiali ikar ma gen gi donyo ni nok loka kata gi ngono temo ni ning pien pedak gi romo pie ki parachut I Uganda pedak gi romo onyodak time o chal ne gwa kong gi lwinyo ki te pi ka dong gi tujwa Uganda ka ini neno bene kitano chao kene process me boda kono ki kwe gini enuni uno ki timo kere jemi ini nena ni donyo Uganda yot kai por ki donyo ilobo mukene ni noti jem mukene ma noti standard eto Uganda pangeyo in kumbini ni chak lok mo ke ken ki muyini mo onyogwak Eritreans mo Somalians mo nyogwak ngar mo ma a kilo mapat tek don yange lok ma miguni obi oi polich dotum obi bako doge I ruwa mo ke ken ero noko jenye manane na dada chi mono enu ni nyura tini joni gi peka ki ka taj ma nyur ni umir gin gu bed guri I Uganda nyukiri peru gili enu ni noni ka gubi donyo ni gubi biro gubi timo ngo pien pe wati ki gin mo ma nyur ni ngari ene umiro utim gin ene ni kidong gini ene ni ngata ene gwa nyo pera mo timo ne chali lobo Uganda wa peke ki gini ene omiyo kumbini ni ino ngat ma ke luoni investor tika biro ka piem chato popcorn ka goy chapat ka goy Rolex ki dano mati boto ka ene so lutino mati tiano inongi timo ni aya ngat ma en ke titi luoni investor ni tika goy Rolex en ngano ma mege peki kerye muchor gen mo ma mege peki kerye muchor ga ego ni weng muchor peye in keri mege muchor tiye ino ngat mo no tika ker mege wele yot eno ni wapiem ni ning chi anatam ni kape kong wa chako yupu gine ni pien ka ini neno kumbiri dukani weng dong ka chato weng eni ni pien wan Acholi ka ini gwak dong ke joma Uganda ka ini ka de no dong Ugandans magitie I dukan ino no tilo loke nyangole ene gitiga turte ka ilok machat ki dong ene Ritians ki chai egana ki Indians eguni ene no gen gitiga chat wan chala Acholi dong gino mo pe ker mo pe pingo pe kong Uganda meka kachako neno kuni loka muchor gi kita frir kwano gini ni ya ki mer muchor ni ma muchor be pole na chake chama ni meka kachako neno loka medu ko loka muchoro ma muchor be mana yang be pia winyo ni uchulu banya ma Uganda tikede an pia winyo ba ni ya muchor ma ki kwanyo dong ki chulu dong ki banya kumbi dong Uganda dong pe ki banya palogo mo peke chi anatamni umir Uganda ko Ugandans ocha kong ketu chungi ikom metuker pa anyuali ne kachele mi jem mugule ene ba po beta dan ka moya ako ni PDM gi ko ngagile ene diange gi nga dan be maru kino ndi weng dan be timu ki jem pien petit yo mo makitika empowering ki dano yani ka gini ini gamu itimo kaka man onyo restriction mo ma di tutwal pere line enuni wek no gin money maki gamendo planning uti tiche gine dong pe ka dong in chero beru chari waji campaign ma chwala dan Saudi Arabia indong you are on your own tek de o kuno ki bor dong ya ka kuno mor kiri dong ay rabu tiga wunni dong no pe ram dak ka ko bot campaign kur perle enuni en wan watiga kere ka kan chi don keramo metu ker pa anyuali me Ugandans ni ning mane ine anatam ni kache nen Uganda no kongira mo cha oketu wigi no ki kel en bills mano meru ker pa Ugandans ma pe kwanyu ker ga kwanya pien polele igani wenki tiga kel jema kwanyu ker kwanya madong ni mo wabiberu dong en kitano lok ma chik me log manyen wajani lo chan umir betio dong en lo chan jomon ma gitigi chiana mana nake umir ko gaka kenyo ki dong lo lonyo ki kome dong gak kom lo lonyo si anatam ne kape ki chako neno la kuri jemi machalo meno gien mano konyo anyuele me Uganda ki ilu ker ma megi lu timbi achar
mano gi tika timo biashara ke nen chalo kumbiri ni boda gitiga koko matek tutwal pien nong tich peke dano tiga koko chiena matek tutwal e Uganda pien nong tich chiena do doko noko jo man ma ki kwanyo gili en man middle income earners money en machalo wegi containers ini ene no chiena tibot gi man kumbiri ki balo ke go kerge ki duoki ngom joni enini ene no gi or boda ni chere gama modek chere gama jabon chere gama ge chino chiena ber ka longi kin dano man kumbiri ki containers ma peni ka bolo mo madong gi pere kubi mano ulu chiena no gore ki ieni dong pere dano tiga deno chan ma tek tutwal chi ana neno chare wachi Uganda me chako ka donyi gien ma para bor ma peo bi konyo ikir me don chwalo Uganda ruom mala mal eto no obi balo ruom me chan pa anyuale ne atawno Uganda mer ko chak neno jeme egoni piane man kumbiri dong en ma wan walogo ni jemo do chakto ba angene gulu siti wunu neno ti lu tichu kene madong gu chako jemo no dano bi chako jemo ariat dano bi chako jemo gan kwan dano bi chako jem kwan chika dong chiena dong be pere ching dano wunu bi neno dong kira do be bale kere chi eni no dong en kit ma yang achulo wanyo ma udolo ma chiek ni liech u chako yen mela mok en chi enu ni ena nena chalo gin mo mar tema ana poe tutwal pichao ma do diwa dong paro mo cher ma bo tutwal ana poe panele Poi fal de ben amiro bien won me ge Lady Grace ke Christian ya loko mapol tutwal pe loko dong cher borgamente ko ngadi ni loko mapol pe ikana poe utwalo tine poe kitang tichu magiti na wa ka ber mapapa poe tama wonu tikere wen dong an lok mapol pe piem loloch me Uganda gena donji mapegi tam piwu pegi tam pi Uganda gitimo gina gin gitwero dok gitiki lonyo gi wen ka ber mapapat makat mun eno to ngariyo chalo gogi gin to beneno rache lolot makitika lo Uganda pe Uganda logo ento wa pegi twero mekerneti chiro ti ma wano chwalo gi nigu chia gu chung piwa mu kono kongu ken gu bini kin bajo ti wa ma wano nywalo gi we wandung gi yer wa en wa bi chia do parliament wa mier ko mo chia ti duon ngoma wunu tamu gin matika time ko man lu kingang bene gi nyang wa ber ki kuch ento lu tinga wa wen kra pa ni wa ni a cham gina de kan ngar mo to pe ka pe do ngar mo bi chung pe ka chu lu dong pe nyu ka Uganda nyu le Uganda pe pa ne kwa ni tie pien yo ne chane dong no ni lo lobo a chu lu we ni pi makela lon ki da lon be na da dong gitiga lo nyo be mu rom kadi gibi we wa pa nge kita dok Uganda bi dong kede kanen la tela me Uganda ki kom latina nyoli me Uganda yo be nwa ka pia ngwen kono Uganda tima pa nge kono lo bir ma dip kenen wana ka yanga wan tur watiang wo me ki ti Uganda tiga to ya chi ama chalo mego lo koni nga ne patwera waje ma iya tiga chuwe ye ke ken ko teme ki te ko mere lok bene konyo ento pangeyo waloko matek tutwal madang be mi comment mabe to tika lok mabe ento petiba pien lo te wa wen pegi tika chunke dwa wakaka mo kene enda ka bodwa ni dong ayela pe pa loko maduong par nyang lok bagamente ti agiko kon kakan ana poe tutwal ana poe mada Lady Grace apoyo viewers apoyo jo panelists wen magulok
lok mo madak aban da be raw me de ne pere timba pian lok mo a ke gang do te bu te lok ni we wan wa mi me po ti ken pitir ni wan we wa win wa po ni be lok ma pon beads ma gu ka te ma nyen ni ni we pa po ya Christian. Ako amor wo weng. Ra amor viewers o weng. An ba bi lo charo la mego na la mer en kit mo lo ke Lady Grace ni lo ke ni pole weng lo matitin gang. Wan be wati winya wati winya ngoma tika time jim ni weng tika time keto lo tia ba rio eni gutero ngom kwe gini di ben gutero. Si dong ku dong an pa da bi lo ma dung pa bi mer ye ba mer lo ka bile ye ti matra ye di ja mia po time ento dong wa binano na kanyin jim weng wa ching la chui a foil ku a dir ko man Ana po de twal. Lady Grace watiki duan ma akibolwa. comment che le kan pa ngai ka dakta no me do gi mo dakta ne me do gi mo You're muted. is mute Pa mer gi mo enta mer agene poyo la did the band ki agene umera la did ngomu kwe atira ne kita enorie yu kwe de bill ma papate chidong gina piere tera yemen neno kita eno ni diu kwe de log me teach ya Acholi magwaka watie ki patu gwakwa romo mede kwede atira ne log madoki kum ngom ki loka eno waju ni log me customary tenure nyo ruom me ngom kwaro umiero ki yele me neno ni ubini ruom marom ki me mailo lan maka gina chiel mano waromo tiji ye matek me weko Lutela wa gugine gulwenyi ye en enoni bi konyo wa madap en aina amiro wacho enoni kidong medukero palo tedero kita en wacho ni chalo lo pu kar kene noni kibino kiwilo gina sunflower iwel mayot pi lok me excess duty amen act enoni umiero kinen ni kijing kano chiek motie maromo kelo rocho eno dong miero bet Lutela wa matie te dera mier gunen ni lok me jingo nyo rocho cooperatives ma konyo ko Lutedero konyo ko pu wek pe luchat madon gibin ka gina gibino ka wilo jemi wel ma piny wek no cooperatives ay konyo dano ki gina ki chato gina pura gi eno ni bi konyo jingo ko lupu ki bene weko alany ma lu chat ma gibino lu wil ma gibino ka wil jemi wel ma piny pegi gina pegi romo lanyo gi ena gina no atamo ni gwok umiero wa mede wa nen kit me neno ka Paul Jemini en weng ki romo konyo kwede dano ma pajo ki tam wek ki keri tich apuoyo ni ladit ngomu kwe nudongo chako lok me customary tenure nyo ilo ruom me lobo me gina ngom te kwaro wa me bino i level achiel chalo me mailo len ki jemi mukene ni pien jemi ka penen i map ka penen i document chino adane pe no dano penen ni no tie eno mi wa tie peko me lok me ngom eno apoyo Ana po de twal. Okay, Lady Grace kwan wen duan ma akibolwa. Lo tak tanya ni na pen
And what you can and not want to join Max Brown. Why this is good that leaders are coming to media to address issues concerning our community. Tika for man na lo diro giti ka bili can down mere make ya men no en lok ma ti Uganda ni no down to bil ping giti ka lok ne yeah for Emma comment here Yeah, again. well, Alfred Genke, Fred Namakwe, look at we go tell we get a chair. While getting on a mirror, love it. Apoyo jo viewers kono apoyege tiki viewer na mone nye Ochieng Edward is a young viewer so tika mtalo yara mot yang oi nera nera do so tika po ne ano pan na mona chel yes Mother can mot chan Viewers comment do to more. Okay, one point. Point at all. Avoid panelists, do you? Man, no, many kill away and give me you, Martin. I don't know what Lady Grace, we're all program. Okay, okay. Jakamalo, and no more doctor,